Alo ninde? Knowless. Inde? Utera knowless. Erega sheri nawe buri kuncanga uba wahinduye nimero waje ukoresha nimero kweri nsanzwe nzi. Aha. Wanshakiraga iki? Wa musi ugenda burya sinawibagiwe wangumye ku mutima. Ninde wawe wibagirwa se nje urumva nawibagirwa ahubwo wenda kumbwira iki? Kombanirungu rigiye kuzansaza. Muri make uragira ngo ukate bicabya niki wakora ngo unezeze umuntu iyo witonze baravuga ngo urirata wavuga ngo wishyize imbere wananuka ngo waranduye wabyibuha ngo wayamaze niki wakora se uka amen. Halo. Ni polisi yo mu muhanda. Nje ndi nsabi. Ahubwo karakantu mugiraga gapimaga inzoga abantu babaga bankoye. Ntaho mwakaniza. Nanje nshaka kuja ndapima sheri wanje. Imwizi minsi mbonaga ameze nk'umusinzi. None se umuntu uri gutinyuka akambwira ngo tuzajana Igisenyi nje uko mubizi ngiraga amafaranga. Nuratera inda ibyo bintu ntago bikureba. Ariko inda nayitera sha nayitera natera na nyinshi natera n'amada menshi ariko Aisha umwana w'imyaka 13 ufunze ingone mu muhanda. Wabyaye ndi hano. What? Reka nawe bizi nk'icyaha. Wabyaye ndi hano? Iki ntabwo uri gitifu hano, ntabwo uri meya urashaka cyane. Kubera utiziye uterekwa n'abazungu base gufungisha ingone mu muhanda uri kumva rero amabere maze kuzura isiti. Sayange uri gitifu hano? Uri meya se? Uri iki hano? Nturi musaza wanjye? Nturi data wacu? Urashaka cyane. Aisha. Kamu wachora. Imana gisimbuka tu Kinyarwanda. Kiri kuhombora hano na shinabyaza. Uyu munsi wanjye ndikiye nabi. Ntagusekura. Unsekura wowe? Ntagusekura. What? Jinji. Wallahi inambara ya Kiramani na Aisha. Are you sure man? Tugiye twesurana TikTok pass. TikTok ni y'abana. TikTok ni y'abakobwa. Abo bantu bo nibo basigaye birirwa batujagariza DM batubaza. Watubwiye ukuntu twakora y'amafaranga. Watubwiye ukuntu na growing account yanjye. Wambwiye ukuntu nagira aba followers. Do TikTok. Bruno bagua. Personally, I go deal with you. Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had. Dekura rimwe. Ntabwo nkurekura. Kabiri. Ntabwo nkurekura. Gatatu. Ntabwo nkurekuye. Bwana muyobozi, umugabo wanjye tugeze mu gitanda. Ankoresha posteri nk'iz'abakinnyi ba filime. Ndobere tuzurebe. Mbese. Ngomera gutya. Ngomera gutya. Ngomera gutya. Ngomera na gutya. Rimwe n'imhambwa ngo nishinga n'umutwe. Noneho buri kimwe dukoresha igitanda. Waburinda bishyura bye muyobozi. Wowe ibyo bintu wabishobora. Umva wakagabo. Egera umugore wawe mbahereze gatana kuko ibyanyu ntibisanzwe. Don't sleep. Wake up. Collect your money. Wake up. Collect your money. Wake up. Tera, go get the moolah. Wake up. Money go kala. Kala go la odila. Don't walk, you don't try. You supposed to be jai. Kilo come, person man. Esemana uranyemera. Ayiwe esemana uranyemera.
mana yanjye ese mana uranyemera ndashaka ko niba unyemera data ubwira akantu keza kakubaka mu buzima kanguye inama y'umunsi rero akantu keza kazakubaka ku buzima ukaba n'umu boss kandi abo nkubeshya sibyo unyibagirwe igitsina nicyo gukora ikise urakimana ukicarire bizakumara ariko watanze isomo wibuke mu kiganiro wiruka gukorana waravuze ngo abakobwa bimana ngo akenshi baba ariko barabizi ntuzanyima kabiri ngo ubwire ngo uraryoshye mbimenye nte abakobwa bimana baba bagize baba babishye kandi ko kuzabicunge neza ugigira icyana kikakwima ariko buriya reka ngwize ukuri nugigira ukabona umuntu yabyanze bro nushaka kujya ureka abakurinze byinshi abakurinze byinshi chugamo bamara yabenzangu mama ubu ngubu ndi kubwira ngenzi zanjye indaye ceceka guhera tariki 20 itazakora ngo igure imodoka muri iracyafite urugendo rurerure rw'iterambere do ngewe ubu hoteli nzategeraho nimba unywa mitsi reba hano hoteli nzakoreraho uzategeraho yagenza ajya no mu nama niko wa mugabo ko niko n'ibibazo byakurenze byakugendekeye bite nimugoroba nasinze noneho nkorana nyiri byondo mpita mutegeka ngo niyongere amafaranga asaba